dragi gledatelji, danas sam na promo radu za posao komunalnog radnika. Ako mislite da dobro radim ovaj posao, podržite me jer nema nikakvu vezu, nisam u jednoj stranci. Zabranjeno parkiranje. Zabranjeno parkiranje. Zabranjeno parkiranje. Zabranjeno parkiranje. Zabranjeno parkiranje. Molim uklonite vozilo. Molim uklonite vozilo. ST8913I. ST zovemo Pauka. Pauk služba stiže. Pauk služba. Pauk služba stiže. Smart ST913I. Pauk služba stiže. Ajme šta kaki, Ripo. Neka ti meni kaki. Nemoj pokupi govno. Neka ostane. Ja ću do sutra. Bravo. Dobar dan, gospođo. Evo ja ovdje radim za čistoću. Ako vam se sviđa ovaj video, podijelite, komentirajte, lajkajte. I pretplatite se na kanal Gunjača. Like, pretplatite se.